дуруду паёми моро бипазиред ҳамватанони иззатманд. бо умеди оромиву осудагӣ дар ҷомеа, амнияту осоиштагӣ дар хонадонатон ва ҳамкории студманди шумо бо кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар мубориза бо ҷинояткорӣ ва пешгирии кору амалҳои номатлуб намоиши криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро ин лаҳза манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ман Морухсор Таваллузода. имрӯз дар барнома пайраҳаи қочоқ, боздошти гурӯҳи нашаҷалоб ва мусодираи 11 килограмм воситаҳои нашаддор. моҳи январи 2022 шӯра пеши мо омад, гуфт ки мошини тамғаи Camry дорум, ҳамира ба чарс алиш кардан дар кор. ба Парвиз занг задам, гуфтум намехоҳ як Camry овардагиам. гуфт дар кор нестай, бу фурӯшуш пулш дар кор, пулша рӯй кард. гирифтам Camry 60,000 сомон фурӯхтум, пулша ба Парвиз рӯй кардам. Парвиз ба ивази 60,000 сомонӣ ба ман аз Хорух 8 кило нави гашиш оварда дод. бахткушоӣ мекунам ва тақдирро пешгӯӣ мекунам. боздошти фолбинҳои навбатӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. мадраса тамом накардам, аммо ҳам сода медон ва барои додан намарам кори метунам. агар талаб дошам худам шифон. оташ задани 2 адад воситаҳои нақлиёт дар заминаи хусумату бадбинӣ. гумонбар ҳангоми фирор ба хориҷа ба даст афтод. дуздони сайёр дар пойтахт ба даст афтоданд. дар кисаш мемонад, медромаде мархафош нигоҳ мекардам, баъдаш аросимашон мегирифтам. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. аксарияти аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд, ки онҳо давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафтаи ҷомеа, хулоса ояндаи миллат ва давлат мебошанд. мутаассифона дар ин раванд ҷавононе ёфт мешаванд, ки ҷои оне ки ба кору фаъолияти манфиатовар машғул шаванд, даст ба кирдорҳои номатлуб, ҷиноятпешагӣ зада, доғ ба ҷомеа оварда, ҳамзамон умри ширини худро паси панҷара мегузаронанд. гузориши навбатӣ оиди боздошти як гурӯҳ ҷавонон, ки даст ба ҷинояти нашъаҷалобӣ задаанд. амалиёти навбатии оперативии кормандони раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии моддаҳои нашадори вазорати корҳои дохилӣ фаъолияти боз як гурӯҳи муташаккили ҷиноятпешаи нашадҷалобро ошкор кард. мутаассифона гумонбарони ин ҷинояти махсусан вазнин нашадҷалобӣ боз ҷавононанд. асоиф манучер Баҳридинович 28 сола, Раҳмонзода Шӯҳрати Зайдулло 30 сола ва Сафарзода Фаридуни Нуралӣ 31 сола сокинони шаҳри Ваҳдат, ки ҳар кадоме аз 2 то 3 фарзанд доранд, барои содир кардани ҷинояти нашадҷалобӣ аз ҷониби кормандони милитсия дастгир карда шуданд. аз он ки дар рафти амалисозии чорабинҳои оперативӣ марҳила ба марҳила аз ин 3 нафар гумонбар миқдори гуногуни воситаҳои нашадор, ки маҷмуан 11 килограммро ташкил медиҳад, муайян карда шуд, ки дар ҷинояти мазкур нафари дигаре мавқеи муҳими ҷиноятӣ доштааст. воситаҳои нашадори мусодира гардидае, ки аз 3 тан гумонбар мусодира карда шуд, тибқи нишондоди гумонбарон манбаи асосии он ё худ сарчашмаи воситаҳои нашадор аз шаҳри Хорух, маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъмин мегардидааст. 2 моҳ пеш шӯҳрат омад, гуфт ки ҳамин мошини Opel дорум, тамғаи Opel Zafira, ҳамира ба маводи муқаддир алиш кардан дар кора. ман мошина қабул кардам, ба Парвиз занг задам, гуфтам ки ҳамин маводи муқаддир дар кора 2 килоина мошина овардагиан, тамғаи Opel. гуфт мошин дар кор нестай, пул дар кора, пул мошина гирифтам ва фурӯхтам 30,000 сомон. пулша ба Парвиз рӯй кардам. Парвиз ба ман 3 кило чарс ай Хорух рӯй кард, гирифтам ва дар шӯрат додам 2 килоша, 1 килоша худам истеъмол кардам. моҳи январи 2022 шӯрат бо пеши мо омад, гуфт ки мошини тамғаи Camry дорум, ҳамира ба чарс алиш кардан дар кор. ба ман боз Хорух ба Парвиз занг задам, гуфтум намехоҳ як Camry овардагиам. гуфт дар кор нестай, бу фурӯшуш пулш дар кор, пулша рӯй кард. гирифтам Camry 60,000 сомон фурӯхтум, пулша ба Парвиз ба Хорух рӯй кардам. Парвиз ба ивази 60,000 сомонӣ ба ман
аз хорух 8 кило нави гашиш оварда дод. Ман боз ба Шурат занг задам, гуфтам биё, омад 7 килоша додумша. 1 килоша барои истеъмоли худам гирифтам. Моҳи ноябр Фаридун мада рӯй кард 30,000 сомон. Ман ба вай гирифтам 2 килограмм гашишу, 1 кило афюн овардум додум. Моҳи январи соли 2022 Фаридун ба ман рӯй кард 50,000 сомон. Ман гирифтам 8 кило гашиш овардум дар ваъдат додумаш. 30 январи соли 2022 мара кормандони милисия қапиданд. Маводи муқаддира май одами Афғонистон бо дар Шуғнон харидам. Ҳар 1 килоша 6,000 сомонӣ. Ай ҳамин кор ман пушаймонам ва мехоҳам ки ҷавонон ба ин кор даст назананд. чанд нафар аз сокинони пойтахти кишвар ба кормандони милисияи шаҳри Душанбе дар он хусус муроҷиат намуданд ки шахсони номаълум дар дохили нақлиётҳои ҷамъиятӣ телефонҳои мобилӣ ва маблағҳояшонро тасарруф карданд. ҳамкоронамон оиди боздошти гумонбарони ҷиноятҳои дуздӣ гузориш омода намуданд. ҳафтаи сипаришуда дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабинҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милисияи пойтахт якчанд далели содир намудани ҷиноятҳои дуздӣ ошкор ва нафарони ҷиноятпеша дастгир гардиданд. аз ҷумла шаҳрванд Латипов Рустам соли таваллудаш 1986 сокини ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ ки қаблан 2 маротиба бо ҷурмҳои гуногун маҳбасӣ шудааст ҳамчун гумонбар дар содир намудани силсила ҷиноятҳои дуздӣ дастгир гардид. зимни пешбурди корҳои тафсилотӣ ошкор гардид ки гумонбаршаванда дар микроавтобусҳои хизматрасони ҷамъиятӣ асосан телефонҳои мобилии шаҳрвандонро бо роҳи пинҳонӣ аз они худ мекардааст. аз ҷумла номбурда санаи 24 январи соли ҷорӣ ҳангоми дар дохили микроавтобуси хатсайри 47 қарор доштанаш бо роҳи пинҳонӣ як адад телефони мобилии тамғаи Samsungро аз ҷайб як нафар шаҳрванд тасарруф намуда ба номбурда ба маблағи 1890 сомонӣ зарар расонидааст. дар маршрутка нигоҳ мекардам, одамо сувор мешидан, нигоҳ мекардам, аҳамият ба телефон гап мезад. Телефонро дар кисааш медидим, дар ком кисааше ҳаракат мекардем, наздик мешидем, мегирифтем ай киса. ҳамчунин номбурда бо ҳамин роҳ дар зиёда аз 10 ҳолат телефонҳои мобилӣ ва маблағҳои пулии шаҳрвандонро аз дохили микроавтобусҳои хизматрасони ҷамъиятӣ бо роҳи пинҳонӣ аз они худ намудааст. Пулша дар дасташ сутори дар кашелокш мемуд, дар кисааш мемуд. Медромадем ахафош, нигоҳ мекардам, баъдаш аросимаш мегирифтем ай баш. номбурда бо содир намудани ин кирдорҳои ҷиноятиаш дар маҷмӯъ ба шаҳрвандон ба маблағи зиёда аз 20,000 сомонӣ зарар расонидааст. ҳамзамон аз ҷониби кормандони милисия шаҳрванд Саидов Муҳаммад соли таваллудаш 1997 сокини шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир гардид. номбурда аз маркази савдои пойтахт 2 адад соатҳои электрониро тасарруф намуда бо ин роҳ ба ҷабрдида ба маблағи 1200 сомон зарар расонидааст. мавриди зикр аст ки ҳамзамон нисбати номбурда барои содир намудани силсила ҷиноятҳои қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ низ оғоз ва мавриди тафтиши пешакӣ қарор дошт, аммо ӯ боз даст ба ҷиноятҳои дуздӣ задааст. айни замон нисбат ба далелҳои мазкур тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. ҳодисаи сӯхтори воситаҳои нақлиёти кӯроякаши 11-11 дар шаҳри Бохтар сару садоҳои зиёд дар байни ҷомеа ба вуҷуд овард. дар натиҷаи дойр намудани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳамчун гумонбар дар оташ задани 2 адад воситаҳои нақлиёт сокини 25-солаи шаҳри Бохтар ки қасди фирор ба хориҷи кишварро дошт дастгир гардид. ҳамкорамон подполковники милисия Офоқи Қодириён дар ин хусус гузориш медиҳад. санаи 5 феврали соли равон дар ҳудуди истгоҳи нақлиётии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сафар Орион машҳур бо номи як такси воқеъ дар шаҳри Бохтар 2 адад нақлиёти сабукравии мусофиркашонии тамғаи Opel Zafira рақами қайди давлатиашон 1770 ки ба шаҳрванд Абдураҳимов Акмал сокини ноҳияи Кушониён ва тамғаи Opel Vectra рақами қайди давлатиаш 2532 ба шаҳрванд Юсупов Умед Саид Аҳмадович
ساکن ناحیه وخش تعلق داشتند از جانب شخصانی نامعلوم با مقصد نیست و نابود کردن اموال آتش زده شدند. برای آشکار کردن این جنایت وزین از جانب رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان گروه اپراتیوی تفتیشاتی سازمان داده شده در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی در حدود ولایت سوخت، گذرگاه سرحدی فاتحه آباد، ضمن فرار نمودن از حدود جمهوری و پنهان شدن از تفتیشات پیشکی گمان بر شده شهروند تشریف اسرائیل زاده و استقامت کننده کوچه بهار شهری باختر، سابق راننده جمعیت دارای مسئولیت محدودی سفر آریان دستگیر کرده شد. معین کرده شد که نامبرده جنایت مذکور را از حسیات بدبینی و غرض شخصی نسبت رانندگان جمعیت دارای مسئولیتش محدودی سفر آریان صادر نموده است. نسبت تشریف اسرائیل در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر باختر پرونده جنایتی با ماده 255 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. در شعبه تفتیشاتی ریاست وزارت کارهای داخلی در نقلیات بوده نسبت ساکنین ناحیه شهر توز اوچیلدیو سفرعلی با ماده 255 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی قصدا نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. بازداشت شده در زمینه بدبینی و غرض شخصی نسبت یک نفر ساکن شهر دوشنبه قصد آتش زدن واسطه نقلیاتی او را کرده با استفاده از مواد سوزشواری میخواست که این کردار خود را عملی سازد. رفتم ای ماشین 3 سماش دادم اینا رو تصور کردم عبرت نچیز پیدا کرد اومدم شپیدمش همین در گرفتار شدم که آدمای مقامات اومدن قبیدن. با رسیدن خبر فوری کارمندان میلیسیا در حال در جای حادثه اوچیلدیو سفرعلی را دستگیر نموده نگذاشتند که نامبرده به هدف ناپاک خود برسد. شهروند برهان قزلخوجه غفارویچ سال تولدش 1976 استقامت کننده دهه سر پل ناحیه تاجیک‌آباد سال 2017 هنگامی در فدراسیون روسیه قرار داشتنش در صفحه‌های اجتماعی اینترنتی گروه‌های اکستریمیستی تروریستی را دستگیری نموده قصد اشتراک در واحدهای مسلح کشورهای جنگ زده را داشت و نسبتش در اساس ماده 401 علاوه 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده بود. با مساعدت کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه تاجیک‌آباد نامبرده عاقبت کردارهای خود را درک نموده با اظهار پشیمانی به وطن برگردانیده شد. طبق ایضاح ماده 401 علاوه 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان شخصی که اختیاری از اشتراک غیرقانونی در واحدهای مسلح زدوخورد مسلحانه یا عملیات جنگی در حدود دیگر دولت‌ها طاقت گردیدن فعالیت واحد مسلح انجام یافتن زدوخورد مسلحانه یا عملیات جنگی دست میکشد اگر در کردار او علامت‌های ترکیب جنایتی دیگر موجود نباشد از جوابگری جنایتی آزاد کرده می‌شود. طلبات معیاری ماده مذکور نسبت برهان و قزلخوجه تطبیق گردیده نامبرده از جوابگری جنایتی آزاد کرده شد. سحر و جادو و فالبینی که همچون منبع درآمد برای اشخاص خلاب و فریبگر گردیده است نمیتواند آنها را از این عمل و کرداری به جمعیت ضرررسان باز دارد. 2 نفر ساکنان ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان که یک موسفید سال خورده می باشد با استفاده از سادگی و زودباوری شهروندان دست به عوام فریب زدند. گزارش نوبتی در این خصوص. مشغول شدن به سحر جادو و فالبینی یکی از عملهای ناپسندیده ترین به شما رفته آن نفرانی که به این عمل دست میزنند در نزد قانون جواب خواهند گفت ولی متاسفانه نوابسته از تاکیدهای همیشگی باز شهروندانی هستند که از جادوگران و فالبینها درمان درد میجویند و بیهوده مبلغهای هنگفت را از دست داده و در گسترش فالبینی و سحرگری و مراجعت زیادشان بازار این خلابان را رواج میدهند. وابسته به آشکار و معین نمودن چنین حالتهای مردم فریبانه کارمندان میلیسیای شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه عبدالرحمن جامی پیوسته چاره‌بینی‌های اپراتیوی و سنجشی دایر نموده پیش راه فعالیت غیرقانونی آنها را گرفته ایستادند. چنانچه در دایره برگزاری یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی هنگامی مشغول شدن این 2 نفر به سحر و جادو و فالبینی از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر شدند. اینها دوستوف رسلان سال تولدش 1979 و رحیموف باباخان سال تولدش 1949 می باشند. ضمن چاره‌بینی‌های سنجشی معین گردید که دستگیر شدگان خود را همچون فالبین و جادوبرار معرفی نموده با هزاران مکر و حیله اشیاهایی برای سحر و جادو استفاده شونده را آماده می نمایند و بعدا مراجعت کنندگان را باور می کنند که آنها را سحر و جادو کردند و گویا سحر و جادو را تازه و از آنها دور می کنند.
به این وسیله شهروندان و نامبردگان همچون نفرانی سحرگر و جینبرار اعتقاد می نمایند، ولی در اصل نامبردگان تنها به خاطر منفعت‌های شخصی برای به دست آوردن مبلغ‌های پولی دست به این کردارهای مردم فریبانه زدند. من خودبینی میکنم با همین کارتوی تار. یا دختر اومد بین بود عاقبت من خیلی کی چی شده جدو شدم. اما گفتم اول برا بخوند خطا خونده بیوچه سیاهی رسمو ایو و برای دیدن چه خیلی آدم نیستن. مدرسه تموم نکردم اما خلق سودا میاد برای دادن مبلغ هم کارو میکنم. اگر طلب داشتم خودم طلب نکردم. من گناهکارم در نزد خانم. مطابق ماده 482 کودکس حقوق و ایرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان نسبت نامبردگان پروتکل ماموری ترتیب داده شده جریمه بندی کرده شد. همزمان بار دیگر برای به این عمل مشغول نشدنشان به طور قطعی آگاهانیده شدند. тамошобинони азиз, ин буд ҳама он хабару гузоришҳое ки то ин дам аз ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ ба дасти мо расиданд ва манзури шумо намудем. бо умеди хушии рӯзгори ҳар кадоми шумо азизон ва волояти қонун дар кишвар инҷо расидем ба поёни барномаи имрӯза. то барномаҳои навбатӣ тансияту пирӯз бошед.